Mishkaның қараты деп ачыда bir жақсы қарат бар. Şefte İslam'ı kim bu? Kanatı çıkıp bile edip duruyor. Kamaz kalk gel, kamazla. Kamaz kalk gel yallah açı. Eylemandı neresi, Cağvay palvandı balası. Toktatat. Ömür olaq öt toqşet janıvarını. Bu yıl şu Жаңабаев akanın baldarını Eyleman palvandarının қолына түйіп қалған екен, Ерландар алған екен, шабабыз деп жазда барып үйінен көрдім еле. Ошол Аштыдағы Мишканың қаратының прямой баласы шығып Чыңгызға келіп қалыптыр барпыға. Туғандар барпыда мына жақшы тай алып сатқан Чыңгыз дағы бір тайды ел сынына қойып атат. Арығырақ екен тай елге бір салып көрөлі. Келіс алсақ берейін болбосо бағып бір айдан кейін сатам дейді. Азырынша бір ел сынына салып көрейін. Жаққан болса алсын дейді. Атасын мен сүдірөт видеосын қошып қоймын. Атасы шындығында ачы тарап кимден сурасаңар да айтса керек Мишканың қараты деп. Басы 95 000 сом екен, жақыны. Мына атасы жараған, атасы өте қатты жараған аттың баласын іздегендер өзі де атасын ұқсас аткен. Şefte şerden. Şefte İslam'ı kim bu? Kanatı çıkıp bile edip duruyor. Kamaz kalk gel, kamazla. Kamaz kalk gel yallah açı. Eylemandı neresi, Cağvay palvandı balası. Toktatat. Arkasına iğne tabancayla gitti. Hafsakal şekere kakana atat geldi, gözümüzü atat. Efendim tuttu, bilmem. Nasıl şekere kakana atat? Bunu söyle, söyle. Hazırkı gelgen, Cağvay ekenin balası Eyleman, Erlan palvan, gelinim sorundan. Buraya hukuk çıktı. Sorunu $100. 996 558 44 22 16 558 44 22 16 WhatsApp vermeyin. Akalarımızın dinlerinde üstüne olsun. Kırmızı üstüne olsun. Bak, açıdan Mişka geldi karatı. Mişka kasının karatı bilen Mişka kötkörü soktaştı.